UPA, lakini tutasign na party zingine. Tayari party zile ziko willing, they are 8. Kulingana na manganare, Dr. King of Fred Matiang'i Jubilee asoire. Neye upabone gotebanene ya Matiang'i na ne ya Gusii ne reliye. Mplani kie yeres Matiang'i. Matiang'i abantu bagaze ko ba confused day by day. Peka nge vinto very clear. Come out ne leader yito to tell these are things are. Ngiye kika sene bon lero upa abatane ya Matiang'i. Matiang'i chia no ali Jubilee. Chi by election so ni gachiro. Bantu manye ti anki Jubilee ko se UPA. Na kimuta kitaba Gusii ngoto kikuki na kimuta kitama Matiang'i supported onye muri ko ba clear to the ground. Twara Jubilee mambi twara UPA na kimuta kitatopa UPA kwa kende se ground ekiama kia Matiang'i UPA enyomba ya Gusii UPA haya Jubilee na kitosha kwenye kolera wikatonyole proper guidance. That's why we are proposing tonyole nchira aba Gusii ba kwaniro tonyole spokesperson. It's important tonyole bintu nchira bikoko because imbarati otigani robo spokesperson bo Gusii boni go sere tuta orocho ngeli ara ewe kiroge kitako kwa no Gusii atatebi ngaba ono stoikeire ekiama geito Jubilee esababu neje UPA someone's Jubilee. Simple and clear. But bono tuli error. Ondote yogo to kwa namuna bakusinsa. Na inde Matiang'i tinda ranga note to fix problem hiyo. Nye fix na kina kwa nile video yake Gusii bantu mbamba nye mtoto wambaga. Iga we got to solve the problem. Njino musumeno ngunga cha mutu na cha mutu na mega. Yes. Umete sababu ngukwa na ibinde bine. Ekiama ne kia muhimu. Nende support toko Matiang'i na Gusii ne ya muhimu. Woni ge sababu abantu bakuru batatake zinya Matiang'i aso Jubilee ibagatanga Gusii mbagwanja koso. Ibagatanga Gusii mbagwanja koso. Nakiba kumruanilia sago sore Jubilee. It is therefore mandatory na Gusii tuense pi tutabangi kiama Jubilee toguo Gusii yonse pi tonyake kala ya red. Agara ba ikoyo ba korra aba sigisi aba mansai kiango batanga Gusii ya tebre red Jubilee. Agara gashagwa atebuna ki amanyenga yaya na arujenga ba Gusii mbakwa empress Jubilee bahire Jubilee bona yabere kiama kiaba buronge boli. Matiang'i nyore chinga kinyororo mutwali. Taibo. But teko nyare kananga Matiang'i as we speak today. Ndoma itinkiama kiare. Haya, tokoro sire Jubilee. Ende tuimuka indu tubwate ga tukocha na UPA boni ngana tukugamba mbontu mubwate busoku no busoku bwoka party leader egavanya libe egasi amusinyira deputy party leader ndoma itiningo secretary general Gusii county chairman nyambia gisesa oligo ma ward Nyamira county enere party egora Matiang'i abe president emurusia boni gano buli muntu kurubukere abuli alibo ningo au kuminga kwa oyiningo asama gendero kayo asama Matiang'i kayo ase patengia kayo. There is no way we can sell our candidate nabantu nabo. We have to agree. Therefore UPA they got a confusion Gusii gosonya Matiang'i kwa mwiri Gusii UPA nationally Jubilee they have Gusii tomanya naki emangana liga na iga lakini ebinte biko asino koleka nabyo ko mix aba Gusii tutige. Honestly, they are tutige. They are to be organized. Gusii yonse pi bali Eldoret. Mochamo. Gusii ere Nakurwa. Mochamo. Gusii ere Mombasa. Chitaoni chons paka Kakamega ngwetu no moga ichira paka Nairobi atolega kone. Mochamo. Tumanyenga point blankly mundu to support Matiang'i. Ni kema gitu nik. Tumanya ko ikasa viongozi ko choro. Bagiri nomination kiro muntu kento kyo ndate yoko direct ticket ga nomination litwa jiro nomination tonyali kiongozi abanenchi batagete after to joli kiongozi abanenchi batagete tubege rules bako colleagues then to support simple as that to support oyo independent wacha kwa ribukula tutake to support yo muntu oyomo ofe party ya Matiang'i so that into divide numbers. Mnaona Nakuruga
Na ligere ngakumi sana. Tubwate abagusi batatu nini kiro gyakemo. Ahase Samuel Arama ali MP. Yende demonte kera bya sana. Arama ni MP ya Nakuru Town West. Tubwate Makana. Tubwate Tingi Kenya and many others. Pono chapa kusibata to barate ni kiro gyekyo. Chukule chichakusinje bakanire. Oyo mari DCP, oyo ndi Jubilee, oyo ndi meeting yajo chanakyo. Lakini oroche already ebya mebyo. Abantu batatu chikure chakusinjitire. Ihomuro jinga ngosi titoleke ekyo gena Nakuru West no metenga Nakuru West ya konyire kobo mujuma aliyo kanga konyira bagusisana. Achubule ando ameto bagate. Imwalo kwikaransanze buna bajumbe bagusi moteba nina ki this is the case. Ono twamuire tyatoro shiga enyombe yawe. Arama yagwisanire boni gatiga jembe mpya asoe. Uze jembe mpya yaya tigo yakaleki asoe. Tonyola magenderero akucha asapa kusibaita chibasa lisitoke bono ruzi tokora go salbune twenzi tutagete igo twanyarire igamane ye party Dr. King of Fred Matiang'i asore ndete bali mumwikito jumbe we katonyole party ya gusi communication ya very clear kuruasa Matiang'i mwenyene aro press conference na asoire Jubilee enere party ngona nero egerese giye gocha tupambane nero tumanye ngibento kolekana bati kirase tuli confused gusi Kenya ngimatemeti Matiang'i ngayari ngiya gokora ngiya bangete ngeto guchukuche boni gana batebetinga e party ya Matiang'i ne ya muhimu gusi akinye party ye davet strengthened na Matiang'i mwenyene ngoyere babo soro babo simbarati chinguru gusiale ane tiango tenga bagusi bado mbaro bako ngakire simbande nga barabu bali tutam abantu bunabo bako to excuse biko soka mambi wakera ruto chukura nga Matiang'i asunyi tukwetene nabye bieka bone anyale kane masore Jubilee gweika mumanye go counter bindevie se grassroots otebi mugusieke maene party eri kwa Nyeru na onyebwata na yo the leader lakini toye we party nga Matiang'i bigo mugusio abanda bonsi pi mbali bagusi e party ne yeto bagusi mbali bachinga ikatonyole party Matiang'i agoto igodoira back to the grassroots abantu banyanje tonye support we keep opened up kujasa bagusi communication erwas Matiang'i so that tokende ground kirumunda mate Matiang'i koraki oteba echinichi shida chiro obone chimento kuba solved unless Matiang'i change mind take over president akionya kale se ballot Matiang'i komo asa comment section kaba free oteba nkiro je birenge bya gole party samalita nguru kwa belmukwa naboko ngakira nene simiga ongerese bune birenge bya gobire. Thank you so much. God bless you. Keep following this channel. Ene channel ya bagusi nenke nya subscribe so that uskimutu wamu biamono.